Guys, yung chicken guys ay dire lang ko lawom sa bungon guys kay kuan ang ulan guys ba yung mga anak guys oh agay diligo niya yung manghod guys imong giligo manghod mo te oh ligo niya guys yung manghod si Alex si Mara ano babae mo na si Mara guys anong laki si Alex na guys. Hi Alex. Lex. Ligo kayo. Hoy tugnaw. Hindi ka bungon guys kay puti bata tugnawa guys. Ya, oh. Chicken guys ay. Hey chicken. Chicken. Dire bungon guys kay dire bungon guys bagay wait now. Oh, tingnan niyo man guys. Tingnan niyo man guys. Mga di sa amin guys. Oh, kumbait guys ay. Kumbait guys. May service magtrabaho guys. Maylin guys oh. Hi Han. Nawak pa. Sige, bye bye guys and God bless all. Thank you for watching sa aking mga vlog. Bye bye.